Mwaukauli wa Malawi ndini Morton Chika Chabs ndiza sinankhani nyaka hapa ya kupeleka chimwemwe. Nkhani iyi kufumira kumzimba awa parazi ya nkhani iyi mba Peter Botha awa ni mfarisi wa makani wa polisi ya pa mzimba. Wati kumzimba kwa nguruta muntu mnyake wa kufuma kurumpe. Muntu huyu wa kumchema njani Memory Gonde vyaka 43 msinku pula wakani. Mwena wati muntu huyu ndi ng'anga onguta ku muzi wa wina njani ina Simon kumwenda uko kumjinge uko mwafika kula kwa pale bantu kuti yayi ndi ng'anga pa muzi pani pale afuite so ndiza uzatora vizimba mwena para pangwa chivundungweu no maseveza cha wantu atakole ni pasingo kama umanyaka vanyito va mizu mwena vanyaka chimbiro tangu polisi istanyita kala yaye kunyumba huko watu kuiza mlongozi mnyaka wafumba kurumpe kuiza ndantangwanika iwe micha so wa polisi wanguchimbira ukamkora mwanakazi yule mumazi yao hii wakuti hivi vanguchitika kuti vantu wakuzika wadandauli ku polisi chifa cha kuti mmuzi umo mwambuka viwawa zimene zimaika chitetezo cha anthu ena pachiswe wati vantu anyake chitetezo chao changu hapa chidule tanyini vichewe kulika makora yae pati chitetezo changu hapa chidule mbuya polisi wanchimbira kwenye kukunda kuchita vicho kamkora huyu Memole huyu yae sitaonga chomene. Shout out kwa Peter Botha kumzimba huko, shout out kwa OC pa mzimba polisi ndimbo vindu vikwenda kukalira ndena kufuma sono kuta mtazi mosi ng'anga kwe wa polisi na wachita vicho afika kumuvwalika unyolo kamika mchitolokosi para hiyo vizimba vako vigwira nadi ufumengo umweka ukale kama no sima no match ulira kachitengero cha ile mira mwene chifa cha watu anthu kupanga va mauchinde chomene mkaya umo nyanzo nyako vikoneka hai mukhala mtauni mukumanya munda kumandi puna vyai wente kuphalana wa Malawi kuti ng'anga hizi zikupanga ka business ng'anga hizi kuiza huku noti kuti kwali zizamtola vizimba yae wakumba papeleke ndalama isitanyinta vuonapo tanyinta vuonapo akumulowisi muntu uyu wana ng'ombe muntu uyu wana mbuzi muntu uyu pa nyumba paka pakuchita kumakola ndipo ng'anga ikwiza noti kuti ng'anga ikwiza ka muntu kawaka cha wakumba waliye pakuthukira wati ayisitata kutola chizimba chako ichi so ni kuti pasi vichi usipasi ng'ombe so no muvambira apa nthena wose wakupalanya vantu mkaya wakuizisana visokonezo mwene wanyamulana wakati polisi wanyamulana wakati polisi ukamwika kukachipinda kanyaka kavichi kachisi ukhale kwene kupange vizimba kwako kama kuti muna mankhwala kuti pali vikantu ati mulandu kumala wekha nthena basop ufiti kulije ufiti kuchita vichi kulije deli yoyo wakamukweleza mwene wanyitwa kumzimba huku ndi muyayi anyitwa kumzimba ndi muwesi chomelesi kurumpi huku chakuphiri huku kuhenga huku mwene wanthu wakuona ngati kuti para isi tajala kumulyango mwene wanyitwa nyako kuphuluruka wanyitwa nyako na technology yakuti it should be alien technology lekanva mauchindere lekanva kuwira mnyuma tiyentire tichiti vichi zili tichinthaze tichinthaze chalo ichi chili manyuma chifa cha mawanthu anyiti imwe mukuona ngati ufiti uliko chalo ichi chili manyuma chifa cha anthu anyaki imwe mukuona ngati pali mojala masi mwapemphera mwene masuzi yini yonse yali malenga munthu chakulya uliji mwe kupemphera kuti chakulya chizi chifumekuni chifumekuni munthu waluwala uliti kuchipatala mbwene yayi wakapasa hole wote yayi nthena yayi so ni manyitwa chalichi wasinodi pedele wakaniweche akupasani vosi mukhumba vantu mwene okhalira vichi kupemphera mukophalesa vantu kuti yayi pala mwazakapwa ndipo soni mwamsunga mtendere mwamkwenda mumsewu ya golide utesi vantu vachali pano vanokusuzika mwene mafwidanka ndipo akaoni golide vapasani golide pano vantu vanyaka vana golide pachavo chapasi pano vantu maswitzerland umo vantu vakhala myoyo yewemi dere kumwe mafanta na mapeli yewemi mwene isikunti khalia kavichi yaye pa imuli ndizidanga pano mwazakapwa so ndi muzamchita vichi
mwaona ulemelero no istakani kwenisu sono wafiti mino mwachalichi mkwendera mosi hivi mkuchita pa kantu soweke hivi mkuyowe vipulikikesu ka atize pauli akatifira anatifira pa mtanda machimo watu okay sono para akatifira kali machimo itu ndio sono tagokereka para kutifira kali mwe sono tingananga kwen isi sakwananga nange sono ndio twali kasipali kutifira tivikupulikika na kupulikika yaye ichi kupulikika nje imu kutora ndarama imu mupusika abantu imu kwabika abantu under your rule likanif chitanif mukhale abantu akhale according to you sono wafiti na mwanyitu machalichi myaye mchite sone kweniso polisi sono uku vina zinganga hizi umutambira hapa nena kupanga clamp down titatawi uku kumachalichi uku sono jifana wazimai wetu na watambura chomene na tuma prophet wazimai watambura chomene na tuma prophet sono yaye nkani yafuma kumzimba wako yakuti kakanganga wa polisi isitakondoya na chomene umpalire njano simbi ya moto wafuma kulundazo baso kwewa kakumzimba wako mwene nayi wachita viti tizamu mkakana chitokakana na vakakira mbuzi vingwi nokuwela kai mpaka wapela utipalire kuti nyanga ikwenda nyanga ile hu sono yaye nakondo chomene ine kuti viniva chitika in nkhani nangu iwona pajana pa on Lonjeza Kenan put it on Facebook and I saw it napita kapanga confirm and napanga confirm naona kuti yaye vintu viwe mchomeni nkhani iwe mchomeni yanpasa vichi yanpasa ka joy this morning munena munyako munyito wanjira one down 1 million to go chifa kuli vantu vanandi chomeni vagomeza vintu hivi pamauchindere hivi kuli vantu vanandi chomeni vagomeza pamauchindere hivi chomeni mwanyitwa wa museum mwanyitwa museum nyazinyaka mukutinena yayi mukamwanyitwa muli mtauni mukuona ngati ivi kuli jimundende yayi isitanyini takhala kunasi kukaya tu takhala kunasi kukaya eni kumulowi nakhala kuchomene ndaone mufiti ya uwa vantu vosa mupulika kuti vakalowa njani tikumanya ni makhansa ni maezi kwali ni mavichi ni matenda ya nomo chiro chose chapasi ndeni muntu wakubabika wakwenda kufa around na vyaka 102 nyamnyaka ivi kuchitika vyakule vitukuchita vyakule vitukulya mmoyo tukhala muntu wakufa lwilo noti kuti para mwana wafa na vyaka 11 ndekuti chinthu chakuti mpaka mnyaka naiwanjiresu mdindi yayi imwe mwape vigawenga mupe vantu vakubanda vintu vavene mupe vantu vakwiza na usiku zaphwanya nyumba zavene noti kuti mwapenge mfwiti wakuphuruka pa chihengo yaye vamba utese zono nganita iyo yapchomene tafika na pakuvuka kuti kati iyo yuli kamanyiti minati mwenu ndekuti mupulika yayi panyaki muchitira dala kamanyiti imi ndekuti mahala muli jinadi panyaki muchitira dala muntu mulala wakane wanda phone ya touch wanda phone ya internet mbuya kuona ngati vizimba isi para mukuta kubora okay mukuta kubora timu ichizimba sono wawina ndekuti chizimba chake chikulu kwenisi pali mwanjira mugame mukupempherasa timu kupemphera mwene chiso chiuta wasange njani mukuona ngati chiuta nga busy naka timu kini kwali ka young generation kwali ka united kapa lucha bwenu chiuta waleki vantu wakufa kugaza ukuizi kuzaka kuwinishani ka timu kini yayi kuti mutikweza sone pangani vintu vakuti vikovirani moyo wino pangani vintu vakovira moyo kukaya uku vantu vapange business vantu alime tukatofeni vantu alime tumakabichi sambirani kulima vichi vazwiri tundalama soni tuli mu vintu vivi kuliji muntu wakuti walindi zengi chakwera na vana vake vakulya
manobwinobo wanga mkumbuka nimwe chakwera kule na wanawake, chakwera kule na wakuchaliche wake, chakwera kule na wanyaki aba mzingirira wamwenya imwe mbwenu mweka huku lolo pangani vintu vakuti mutukuke pangani vintu vakuti mutukuke noti kuti mulindizenge kuchanya noti kuti mulindizenge ku parliament noti kuti mulindizenge kuvichi kwa ng'anga yaye pangani hivi mukagundi wanjani kwali wanshito mukagundi wanyinami ndimwenu ndikuti chizimba ichigwire chiti muve na ndalama anyaki mpaka kufunda chifukwa kamwe vimankhwala vatokuvimanyira kuvimanya munthu kunkhulu yayo afunda vakhumba vawinda chuma tota kachiundirano wakaichi kachiundirano kachinde chomene sono yaye pepa nchomene vina rumpi pakuti isi itosi tawi vakulumbi kuno tochita sono chomene kuti mlongoso wamfuma kuno kuti akumzimba kukapanga vintu va pasi kukapanga chinthu cha pasi chomene wati yuyura tawina rumbi nomo so isi tawina kuvina rumbi imatazaya tikumba vintu va high quality vinyaki vitilekele wanyithu ava tilekele wanyithu akuva maswahili wanyithu akunkhula ofuma uka noti kuti isi yayi isi sono tafikapo isi tapanga skulo isi tili advanced isi wina rumpi wakunkhata be tive vantu vakuti tivike ma example civilization ya zungu itaipokelela sono tafika mu chaka cha vichi mu 21st century tipange vinhu mu 21st century wakuti Wellington Kwesi Johnson wakuti vichi this is the age of science and technology mbweno ndimalire penpapa ndingaiwa vinandi ndingamba kusita vichi msinje ungamba kusekufukira mute motonbaya watuka motonbaya ndi muhene motonbaya ndi muhene yayo ahendimwe yaye tawonga ndayoya mpaka ndavichi sakavu lapo nintena yaye kwene Mwatandara ule wa Malawi ndi Morton Chika Chabs na makani yenyake. Hey. Mwatandara ule wa Malawi ndi Morton Chika Chabs ndizo sina makani. Mwatandara ule wa Malawi ndi Morton Chika Chabs. Mwatandara ule wa Malawi ndi Morton Chika Chabs ndizo sina makani yenyake ya kupeleka chimwemwe makanaya wakuya Mwatandara ule wa Malawi ndi Morton Chika Chabs ndizo sina makani yenyake ya kupeleka chimwemwe makanaya ya kufumira kumzimba ndipo ayawa take two